Chibai ule November ni som le pakhat tania US midterm election chungchang kan ngai thadona chip chiar de ulekin he thu hi pusi ti lori noma buat sayani Joe Biden le Donald Trump ten ne na changa anin ngai ve GOP ten House an thunun don ta Senate ro ala chiang ri lo US midterm election ne izo ta ka tuna he thu buat sai la hian NBC Sky News chuan House seat jali som thum panga a Republican Party ten seat janhi som plus som pani lain Democratic Party ten seat ja som ko pani -12 an la to a sarkar na siam turin seat jali som thum panga a seat janhi som pariat la ka ngai ABC News chuan tuna Democrat janhi pakhat GOP janhi som pakhat Senate Democrat somli pariat GOP somli pakua governora Democrat somni pani GOP somni pali ati he thu hi nizan jan laia buat sayania rizalero tukin lama kan han ena danglam ala omlem lo NBC chuan si janhi som pakua chu Republican Grand All Party ten anlange turina chuta CNN chuan result chiang sa twa chuan Democrat ja som kwa pakhat 4 pick up GOP janhi pakua 16 pick up angin asoi pick up ti hi Democrat hotele GOP te hian seat anin chu sakzat ni in lalang in than main Republican GOP tan red wave thlipui giant red wave thokin seat somni pariata tanga somthum anla kan be seya ma se Democrat ten seat an hum theinual Senate seat za hian seat somthum panga a in thanna nei niin tuna Republican Party ten seat somli le pakwa in Democratic Party ten seat somli pariat +1 an la Georgia state result hi candidate pani atangin vote la za somnga mupha anom lo awangin Ebenezer Baptist Church Pastor Chin Democrat Senator nilai Reverend Raphael Warnock za somli pakwa point palile Republican footballer Bulldog player Chin Herschel Walker somli pariat point panga te chu December niruka vote thatle tur annia Walker hi US ambassador to UN Chin Nikki Haley ten anpuya Warnock hian US dollar makta duai somkua sengin an soya December niruka run off tur ani wangin Senate thunun nan apoimo lutuk dona Democrat le GOP ten sum sengin an campaign na sadun hle turanga yani November ni somni pariat atangin vote thak thei aniang Libertarian Party candidate Jesse Oliver chuan za a pani point pakhat singthum le sanga vote amuve bok Warnock le Walker te hi Black American ve ania real clear politic poll chuan Senate GOP somnga pali Democrat somli paruk laturin le Warnock hian Bulldog star Walker chu 1.6 point in atneang atia ma se GOP te hian Pennsylvania New Hampshire Nevada an la theilowa Walker la aron che tha chho hle bokani Arizona state hi USA Today soidanin voter nuai ruk an la chiar mek zela boruak in ne tok na battleground ani awangin Senator nilai Mark Kelly chu Trump pathlop Black Matters ain voter za a somsari chiar to a ma arwai hleka Democrat tho tuna Secretary of State nimek Kathy Hobbs chuan ama khingtu TV anchor hlui GOP Kerry voter singkhat le sangthum velin mathuain somnga point pathum par senatanga assembly point pasari par senani AP News chuan Maricopa country a singkhat le sangsari balot chu khol chian lo wangin abuai dawa ma se country official ten chiar vekani ang ti in ahunero an soilo wati COP27 conference Clearlake summit nei meka Sam Elsay Ejiprama US congressional palai huaitu House Speaker Nancy Pelosi chuan midterm election a tunge House thunun zo kang ti zo na achang du lawa House Minority Leader Kevin McCarthy ro chuan ne na changin House kan thunun ngai don ti in
speaker din mun chu atum thu apuang to ani NBC News chuan GOP zani som ni pani Democrat zani som pathum turangin a chu tani President Biden chuan ni lai nia White House news conference na in midterm election nei zo tak chu Democrat tan chakna strong result thatak ti in an party chu che thatok khata ngain democracy tan ani tha ania America tan ni tha good day ati thu cha chiang takle ti suala ti hian rual lok ani e ati House Democrat chak zo lo ma se sinai thi tu party in nge thunun zo kang ti ala riat lo Biden chuan American mipui chuan thu sain democracy chu enge ani le tu tenge kan ni chu an entir to ani ati Biden a chuan media hoten red wave lian tak thleng thei turin an soya ma se alo thleng hau silowati in tax cut social security ti top abortion khap green energy investment ti atum lo ti soin speaker turangai Republican Kevin McCarthy biak atum thu te asoya Trump awhla make America great again ti mega chu Republican jingami tlem te in an tuipuya mega Republican chu tlem te an niang ti in reporter pakhatin Trump chet tan chu ala chakhle anilom ni ti in zo na chu oh yeah ti in a chang afapa Hunter Biden le China in zom na te Afghanistan atanga sipailak chu achung chang GOP ten chui tura soi chu American mi puiten fiam thu tho na nga an ngai ti in American mi puite chuan thataka na tho zo an du ani ati Ron DeSantis le Trump ten sang ni som ni palia president chu tuma an in tum chuan thil mu nuam le hlim om tak ani ang atibok AP vote khas chuan Biden kum somriat chungchanga mipui ngai dan lak na siamin hetiang hi an mu dan ani kum sang ni som ni khan Biden chu za a somnga pali chuan nangma anga enkol theitu mi ngai tu tina tak muinan muwa kumin sang ni som ni pahnia ero chuan za a somli paruka atlaniam ta Biden arin tlak ti tu za a somli pali rin tlak lo ti tu za a somnga panga President turin aril ru achak tok ti tu za a somli pakhat achak to lo ti tu za a somnga pariat Biden chu huai tu chakani ti tu za a somthum pali achak to lo ti tu za a somruk panga anom American mipui te hian in thlan hi baseball an tuipui an hlimpui angtluk zetin nuam ti in an hlimpui hle thin ani kumsang ni som pariata President Donald Trump hun laia midterm election a Republican ten seat somli an hlawa seat ni an la a kumsang ni soma President Barack Obama huna Democrat hoten seat somruk pathum an hlawa Senate seat ruk an hlo Biden ho te hian tuna seat jani somni pani nei mekin an hlo tam lutuk lo ni na lang tun truma 118 Congress atana in thana hian American mipui te chuan fati tlak abortion chungchang le economy inflation thilman to sang chho lutuk chu vote thak chan na saber ni in an soya President Biden chuan akai huai sarkar Biden admin chuan engti kongjong ma in abortion le social security healthcare chungchanga Republican hotenen in siam rem compromise atum lo ti soin tho ho na thatak neero adu thule ram in pum khatna le tran rual na tura tho atum ti asoya Congress Republican hoten bill siam ma se President Mingzi anhan angai wangin chutianga lodanga pai thaturin thunai na sang tak anai ti serangin thil hote mai kanaya chu chu penani ati Republican ten dan siam ma se kan thil tum policy le in nga na bulpuinen ain mil lo chuan kalau veto don ati na tuk ani thei ome Biden a chuan result kim changla hello maila thei topin American mi pui jong jong tan tho a beizel katuma ka tho pui Republican hoten ena thok ho turin ka in buat sai to e American mi pui ta chuan Republican hoten min tho pui an be sei bokani ati President Biden chuan
Trump ni na sang ni som ni palikuma president chu le atum mangin asoya ma se achung tenen Christmas huna emo Thanksgiving day ya soi ho masak phota kum thar tira puana tumani president nilai party ten midterm election a an chaklovin seat an hlo tlang pui thina hetiangin Ronald Reagan sangkha zakua somriat pahnia seat za somko pahni minus somni paru Senate +2 atram ni na kumsang kazakua somriat paruka seat za somriat pakhat -5 Senate -8 George H.W. Bush sang kazakua somkua seat za ni somni -8 Senate -8 Bill Clinton sang kazakua somkua palia seat za ni pasari -somnga pani Senate -pariat atram ni na kumsang kazakua somkua pariata seat +5 lakh belin Senate alo George W. Bush sang ni pahnia seat jani somni +8 Senate +2 Bush hi pakua som pakhata terrorist hoten New York World Trade Center an beivangin American mipui atan rual thattir wanga ngai ani atram ni na kumsang ni paruka seat jani somthum pathum -somthum Senate -6 US President nilai te hi midterm election a an party an chakin an che thalutuk ngai lo tluk ani President Louis Donald Trump point a chena Mar-a-Lago Florida state a athian thazual le thopui tenen hun mangin midterm election result chu Fox TV atangin alongai tha a Trump chuan result chu beisai angni vek lo ma se amata na ne daro puitak ani thu sain anupui Melania chuan Pennsylvania state a senator tlingtalo Dr. Mehmet Oz chu thlop turin thuron apeni in asoya Dr. Oz hian Republican senator chol tur pet tomi seat loin Democrat Lieutenant Governor nilai John Fetterman an he lowani Republican 10 an tuar na ngoi Grand All Party GOP anti mai Republican ho te chuan an be seile rin aya an red wave tsunami chuan blue wave akhu de lo wangin achan pu tur zongin abik takin establishment Republican anti mai tu ma atanga Republican tura an pi le pu nu le pa atanga lo chum min to te chuan midterm election a an chet that tok lo na chu sang ni som ni election dik lo le vote ti chingpen fraud ti chiam tu te wang le Donald Trump an puwa ama Trump la in ama wanga Republican chetha a alo ngai ve boxi New Jersey Governor Louis le Trump pathian tha le advisor thin tun nuwa ama social tu Chris Christie chuan kumsang ni som ni palia chak sel kan duani chuan GOP 10 kan kaldan kan thlak ngama trula Donald Trump palaka in nga lutuk lo turani President larna za assembly vel lek ani laya sineta kan chaklo mai theite hi achan le wanga tu emo mi pakhat chau pu blame tur an omani chuan Donald Trump wanga niang ati David Urban Republican strategist le Trump advisor hlui chuan Trump paminga thilti Trump brand kan ti fo maya Trump chuan adu apiang lo soise ma se enge American mi puitan andu tuna chuan Trump brand ti reng mai chu mi puite tan aro puilu tuk talo athalo it's bad ti in GOP in Elfia turina duani Donald Trump chuan Truth Social platform a election a then khata beisai phalo ma se keima bimal thirna atang chuan ne analian tak very big victory ani e jani som pakwa winner le som paruk general chaklo na ti in aziak Trump chuan midterm election result ha emo thalo emo kung sang hi som hi palia president chu atum thu a soilang to a athu puang tu Taylor Bodowitz chuan Trump chuan America first ti champion pui turin le thu puya nei chung zelin ma aladona nizana ballot box a lantirani e ti naron fak le midterm election a hian state United Action Poll chuan kumsang ni som ya vote ti chingpen le inruk saka om ti tu ni somli pathum te chu state governor le
Attorney General le Secretary of State atan anting zolo ati NBC News chuan election diklo ti tu te chu state pasaria din mun sang poimo chu na antla de uveka heng state poimo Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Minnesota, New Mexico a Governor, Attorney General le Secretary of State thana antla veka ma se Ohio a State le Attorney General, Wisconsin a Senate, Florida a Attorney General antling ati tlingzinga Ohio atanga Senator than J.D. Vance le Wisconsin Senator Ron Johnson chu anlar hle ani tuna midterm election a hian conservative state Kentucky chuan abortion an thlop na za somnga pahnih point pahnih atilangin dulo za somli pasari point panga an oma liberal state thin California, Michigan, Vermont point balota abortion an thlop ti antilang ngalani President Trump chuan midterm election zo November ni som panga khian sangni somni palia President chu atum thu puan na nei atuma ma se advisor lar tak jinga mi le US border issue le Trump admin immigration policy duang tu Jason Miller chuan tuna President chu tur thu sai hun alani lo Georgia state a December ni ruka Senate runoff in than thatna nei tura mongvomba angmaya thei topa thapui thoa tho chu hunani ti in Trump chu thuron pek atum ti asoya tin Trump White House press secretary chin Kayleigh McEnany point November ni som panga a thupuan lo nei thot thot trul ti lovin son hlattur ani ati Trump hian midterm election chu tu mi jathum som thumvel chu athlop thu soin tam tak antling zo lawa state then khat GOP chak ngei tumna a Senator, Governor, Secretary of State le Attorney General atan tlinglo anom nuala chuti rualin Republican jinga ama dulawa soisel tu a campaign puipo dulo jinga tlinglo langsar anom nual bok state lian le mixing tamna asirin president thanna poimo lutuk tak mai electoral college vote nei tam state a Senate seat chanchu ahlu ema chuwangin Pennsylvania achak te chu ahlubi kani Trump chuan Fox News na lotin naro pui tak kan neya enge kan hlawang election a du thu samin chet halu tuklo maila ruaman lok angin sanghi somni palia president chu tumani tiaril GOP House Speaker Louis Rand Paul chuan President Louis Trump chuan politic thil takin Republican jinga harsat na athen wangin midterm election a kan chet chiat pha ani ati GOP te hian midterm election a si chomni pathum tal la phaturin Paul then khatle AP News chuan an soya ma se an be sei ang a phatalawani Georgia Senate atan in thlan that alo ngai zui bok nan Senate thunun tu turpo achiang tari lawani tuntuma midterm election a hian Republican le Democrat te chawin an chu lawa Libertarian Party chuan Georgia state a chau ni lovin Iowa, Nevada, Nebraska, Kentucky, Arizona le Colorado state a te chuan blue wave le red wave chungchanga kongro asu phaveni in an soya Libertarian Party co-founder Reed Colley chuan House le Senate kan chu lo na in state level local election bika sit song panga kan chang theya kan vote chuan omzia anei ani ati Libertarian hian man kuma billionaire Ross Perot chu US president chu turin an the chuak ve a vote a mu ve treu Democrat le GOP candidate te vote a hui peng treu ani Democrat ten Twitter nei tu Elon Musk chuyandu President Biden chuan Democrat hoten khovela pahau saber Tesla, SpaceX le Twitter social media platform nei tu Elon Musk chu US dollar billion somli palia Twitter alei khan Saudi Arabia lalfapa Prince Amwalid bin Talal bin Abdelaziz chuan US dollar thluk le dingon billion khatle point nga jet share nei nan soya chuan US secretary ati chethein angong theiti in chui fia andua Biden chuan a thlopani Elon Musk hian
Twitter in Donald Trump an pai an khar sak chu freedom of speech dan akal tiin midterm election zo ti nun sakatiama tin independent voter hote chu democrat aya republican vote turin alo fuin alo ngen to bok Elon Musk an Twitter a lei chi khan democrat ho tu lok te chuan soi se ngalin Biden a chuan khovel dot hilna ati sak nge ani so help me God US Vice President Louis Mike Pence chuan a chan chin ziana memoir so help me God ti Simon Ancestor ko chut sak chu November ni som panga khian a release don ta hele khabu hi Wall Street Journal chuan a chung thu tlema zong lak toy ti chuakin Michael Pence anun jin kong le January ni ruk sang hi somnia Capitol beina Trump nen election result chung changa an ngai dan in an lo thu te aziak langa mi ngai venal ho hle Trump chuan Mike Pence chu irin om lutuka ichet dan hi mi puite chuan nui zat thak an tingo tangche ati thule Pence chuan Trump du lova ti chiat tumtu anti Trump Lincoln project malak na wanga ting lova le Biden atin chana nga in Republican zinga Lincoln project kalpui ademani Pence chuan January nilia White House Oval Office White House Chief of Staff Mark Meadows legal scholar John Eastman tele Trump tenen meeting an nei ho thule Vice President ani angin athunei na hmanga vote nol na ti danglam emo vote non na om turin ati thei ti an soi ho thu te soin Trump chuan Pence chu thunei na pek ini chuan engwangin nge ido dal tia zotin Pence chuan Quake Theory legal scholar John Eastman nena vote nol emo vote non turin thunei na kanein ihria amo ati chuan Eastman chuan chutian dan chu kota fia alani ngai lo ti in achang ni omina ziak January ni ruk thil thlen dan chu thinrim thak ti in Pence chuan January ni som pakhata Trump po ati lu hain hreom ati mel hle ati ka tong trai pui reng che ti chuan Don brother ti in a chan thu te ani nual mai January ni ruka Capitol veina khan mihring pungkhom te chuan Mike Pence churi nomlo phatsan tu ti in Mike Pence khai lumru ti tein an awa Capitol Hill lu chilin an suwa samzuya mi pakua in nun na chanin liam tam takan om anhuwa FBI ten chung ho chu chui juin mi zakwa don thu boy siam sakin an mara zela tharu ka tanga kum nga tang turte anom noka Lincoln Project co-founder Rick Wilson chuan kumsang ni som pakua tangin Donald Trump an White House alu alo nan kan bei ati mana GOP jinga Tea Party inti vung takakal chi omin anma ni jinga anin bei vak to bok Democrat le GOP jinga langsar zualte Democrat ho jinga House member atan Progressive Democrat inti the squad anti mai Alexandria Ocasio-Cortez Rashida Tlaib Ilhan Omar Cory Bush Speaker Nancy Pelosi Michigan Governor Gretchen Whitmer tlingin Whitmer hian astetin sangkha zakwa somthum pakhata abortion alo khapchu ti bonghal atiam Senator Majority Leader Chuck Schumer te New York Governor turin Kathy Hochul tlinglo langsara Democratic Campaign Chairman Sean Patrick Maloney of New York Texas Senate chutu Beto O'Rourke Georgia Governor chutu Stacey Abrams te anni GOP jinga House member atan Matt Gaetz of Florida Governor Ron DeSantis Florida Senator Marco Rubio Senator Chuck Grassley kumsamriat of Iowa Ohio Senate chutu J.D. Vance Texas Governor Greg Abbott Klinglo jinga Pennsylvania State chutu Dr. Mehmet Oz Colorado Senate chutu Joe Ordi House Minority Leader Kevin McCarthy Senator Rand Paul le adangte anni Indian American jinga Democratic Party atangin Raja Krishnamurthy kumsamli pakwa chu avoili tlinna ania rokhana kumsamli paruk chuan Gorites Tendon anhe Pramila Jayapal Chennai piang chu Washington GOP Cliff Moon anhe
ami bira kumsam nga pasari chuan GOP Tamika Hamilton nain kumsang hi som pathuma tanga tling chho to ani House member turin thlantlin ania anni ho hi state level a thlantlin ani nual bok Michigan state atangin Sri Thanedar kumsamruk pasari chuan ama khingtu GOP Martaki Bivings chu za a songko pani vote mu ina hne Aruna Miller kumsam nga le pariat chu Maryland a Lieutenant Governor tura thlantlin ani US a zofa te zinga hetiang lama thang har le tling pha an la om ve nge yang le